tomos sude alus ni surat mi ngahu papuas be sude nana di rohakon sayulah kurang mandong tuho ito holong di rohaki ito maradopoko Goari mengamahi yang roh hakon sasadaan manau sude naluni moro tungi nama hirong rohamito rohamahenong bagian tungamali Goari mengamahi yang roh hakon sasadaan manau sude naluni moro tungi nama hirong rohanito rohamahenong bagian tunamali Percuma namai manigati lumun namai dang nasohu okapo ito horo na manutun mo bumi susar po kasmi
Marcia mina mina Marcia juabe na Marcia holongan naik kododame rohana Marcia paleana nami adiro hatabe basara turani basatu poraku hinaroti tangi yang mi Jepang na jinarani Nang sipata terjolong kaki Nasai marasat rohami Alai mangacuroinan Boru dirajatku Bersotu porong nabuju Tohoinan Tohokutu Nanti rodo dirohanki Bersotu porong nabuju Tung macai uli, tung macai sona, dikira paroto na ujui, dan marna lupa ho, manis kabarhi, unang lupa mangako saning muro, Totong
ditinggal corona. Sementara mencari harta Tuhan. Di perjalanan semangat bina dorong aku dainan buasai kosong ono si taunoki anu namasa nasib di anak mon oleh selalat diperhatikan.
marhamulia kopi botoku borhat namaho sia tonga-tongana mangihuto laiko naga berok kami hacit marang sonang ibotoku parsari peomi iko bengedoho ingot hatari Tuhani tungna so jari sira so sinirang ni hamatea moro rengga parange iroha sanga pondina tua-tuani patari dama naboru nirajango peok mai ibotoku di bagas ngoruni mangolu bani toni rohami ajar di damangi nang jumonoi pirmato dibi digonggong Tuhani parsari peomi iko sabar noho aku naburju mangaju ajuo ibotoko namanjaro pariruro borusia purani damang jairani jana sana nongoroku tugo ibotoku bangma Tuhani ditongani rumah tanggami hangorong ilaikon jana burcuma tuna porusi batu ami hato pamuito dirili tadormu marana nang marboru ditupahi Tuhani hamuna dua satu sahur matua ditupahi Tuhani hamuna dua satu sahur matua Sailam huta tap dopak bohimi nang songoni burjuni parangengi gabe tubuh doholo di rohaku tuho hasian neng dunia hua pusiumi say neng hua pular sendiro hami neku buat doho hasian
cita-citaku. Sifat mainan material melosan iman ipapailanmu. Sifat adoy ng imong pikosi beongmu. Asa adong magang ulap tomosong Suando isune papai nami Pajalanlah soda untuk pangaminan. Mengambil iman lalu jam kami Masalah rohaki saya mahat pikir pertemuan di Simalolo Babawa mabulan bagi aku jatuh dainan Unang dainangi mago-mago ipat kiriman Babawa mabulan au nasa di paralangan. Sifat mainan material melosan iman ipapailanmu. Sifat adoy ng imong pikosi beongmu. Asa adong magang ulap tomosong Suando isune papai nami Pajalanlah soda untuk pangaminan. Mengambil iman lalu jam kami Masalah rohaki
pasanganmu se dasauduran tudolo tutoruan Macai dulu pagkilala. Jalan berpumu se maiga
kesempatan lau madongani ho lau mabae sona koni ngolumi mau liate mau non tuho hasia tuna so jadimu vamos se ve holoki ai hola korama hasia na hodiro haki otondiku my